Yalam Ronaldo ialah kekenhun sekarau kebakat riu. Hagan ka FIFA World Cup arajar arpun riu hadin ba ula pendram no yakari Kroasia da arla kawe. Kajingi lekai jong karau kabala ai lai puar. Hapdeng kari Portugal persia yakari Kroasia menemen kelalong ke internet ha marbaro arteli kekenhun kilong ke baklanbor bat kibe kejubor. Ha ka kelas tep baro arteli kekenhun kila persyang ban penki ya kejar. Henry Omdon ke weru ke balap ban penki leng ba kejing trim jongki rang abden jong baro arteli kekenhun bat kumcu ru kirang abgol jong baro arteli kekenhun bat hadu bakut ke kelas tep Omdon balap ban penki ya kejar. Habalas dangga kelamit baro arteli kekenhun kila persyang ban penki jar Henry kinumla Letak tak menit kebasan pulai ling ba operistik player khmat jongkari ki ningkong ya kejar ling ba ka kolam khmat ke Kroasia persia ya kripal suga kini kejeng lam khmat jongkari di Kroasia kalane tangkat tu 6 menit namar ha ka menit kebasau pupra kari Portugal kalayu ban penpai ya ka gol ling ba ke penalti bala shoot Cristiano Ronaldo. Hadin bakilayo ban tap marsi gol kejengile kai kalanang kloit berkelanang internet susu. Badai tat enda suaban kutno atat daga minit bakandai pau plosau. Kari Portugal kalayo ban tap si gol lingba Ramos bat kene ke si gol jung kelapan long kari Portugal. Ban yo ya kejeng job bat ban poi sakarau 16 jangka FIFA World Cup arajar apun rio. Kumta Ronaldo hakan ka semoy World Cup arjar afun rew ulayo bantap lai gol. Hadin baga jingile kai kalau kutno Ronaldo bat Modric kilai yang kai bat Ronaldo ula ongkum ni ya Modric. Ronaldo ula ya ro dak boong kalong ke basu tenat ban yo i yo ba udang la ban ya kai haki kedan di bahakli du jong ke football ngakit bok ket riang ya ban un sajab haki senam ban sawan.